дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши пайравони Камолиддини Беҳзод миниатюраи тоҷик баргузор гардид. он ҳамчун нахустин намоиши миниатюранигорӣ дар кишвар 80 асари Олим Камолзода, Сарвинос Ҳоҷӣ ва Бону Камолова ва 8 шогирди ин мактабро фаро гирифт. дар ифтитоҳи намоиш меҳмонону мутахассисон аз хориҷу дохили кишвар иштирок ва суханронӣ доштанд. Обид Назариён, муовини аввали вазири фарҳанг, аз ҷумла изҳор дошт ки миниатюранигорӣ дар Тоҷикистон қариб ба нестӣ рафта буд. Шодем ки бо истодагариву рағбати фаровони Олим Камолзода он дубора эҳьё ва пояҳои равнақи ин равия аз нав ниҳода шуд. Чорабинии мазкур дар ҳаёти фарҳангии кишвар падидии наву деринтизор аст. ҳарчанд ки соли 2001 бо пешниҳоди ҳукумати кишвари мо ЮНЕСКО 550-солагии Камолиддини Беҳзодро ҷашн гирифт, дар бораи шахсият ва эҷодиёти ин мусаввири номвар китобу рисолаҳои алоҳида таълиф ёфтанд, аммо таваҷҷӯҳ ба миниатюра, яъне ба ин жанре ки асосгузораш Камолиддини Беҳзод аст, таваҷҷӯҳ наафзуд ва дар ниҳодҳои соҳиби ба ташаккул ва равнақи ин жанр таваҷҷӯҳ накарданд. танҳо хонаводаи Камолзодаҳо бо ибтикори худашон дар шароити хона аввал як коргоҳи кӯчак кушоданд, 3 сол барои сомони наврас аз жанри миниатюра ба таври ройгон дарс гузаштанд, минбаъд коргоҳро ба як осорхонаи хурд табдил дода, соли 2015 дар назди он маркази рассомии Миноро ифтитоҳ намуданд. ин марказ ягона марказ аст ки дар рӯйхати ниҳодҳои ҳунарии ЮНЕСКО сабт шудааст. ҳамин тавр оилаи Камолзодаҳо бо якҷоягӣ бо чанде аз шогирдонашон ба эҳьёи дубораи миниатюра дар Тоҷикистон саҳм гирифтанд. имрӯз дар ҳаёти фарҳангии пойтахти кишвари мо як ҳодисаи хеле ҳам гуворо назаррас ба вуқӯъ пайваст. ин ҳам бошад баргузории як намоиши хеле ҳам нодири миниатюраи шарқӣ, миниатюрае ки муаллифи он яке аз устодони санъати Тоҷикистон Олимҷон Камолзода мебошад. Олимҷон Камолов солҳои дароз бо машаққат, бо кӯшиш, бо ғайрат вориди ҳамин ҳунари қадимӣ шуд, зеро санъати миниатюра асрҳои охир, асрҳои 20-у, 19-у, 18-ум қариб аз байн рафта буд. танҳо дар баъзе китобҳо дучор мегардид. Олимҷон Камолов тавонист бо як диққат, бо як маҳорат ва бо як меҳру муҳаббат ба ҳамин ҳунар тавонист ҳамин ҳунарро эҳьё кунад. имрӯз мо бояд ифтихор кунем ки дар фазои фарҳангии мо дар Тоҷикистон ҳамин равия, ҳамин падидаи бузурги ҳунарӣ мавриди эҳьё қарор гирифт. ин ман такрор мекунам, бисёр ҳунари душвор аст, бисёр ҳунаре ки дар шакли кӯчак офаридани як олами васеъ, ин ҳам ҳунарро талаб мекунад, ҳам тахайюлоти бузургро ва ҳам техникаро, чунки вай ҳар як миллиметри ҳамин миниатюра ҷои худро дорад. ҳар як пейзажро, ҳар як чеҳраро ҷо бо ҷо гузарондан ва онҳоро муносибати онҳоро ба ҳамдигараш ифшо кардан кори осон нест. анамин пайравиро ки Олимҷон Камолзода тавонист иҷро кунад ва ӯ тавонист дар воқеъ таи ин 30-40 соли охир ки дар рӯи ин жанр кор мекунад, тавонист миниатюраро эҳьё кунад ва имрӯз миниатюра вориди фарҳанги замонавии мо шуд. Очень мне приятно и интересно было, когда я приехал в Таджикистан почти 2 года назад, довольно быстро после своего приезда, ознакомиться с творчеством Олима Камолзода. И я очень рад, что его творчество признается и оценивается, как он заслуживает, что персональная выставка теперь открывается в Государственном музее Таджикистана. И еще больше меня радует то, что сделали выставку не только его произведений, но тоже его учеников. Потому что мастера, художники и тоже писатели и мыслители, они велики тем, не только своим творчеством, а они тоже велики тем, что они умеют передавать своим ученикам, новым поколениям свое творчество. Именно то, что делает Олим, потому что после того, как он сам осваивал технику персидской миниатюры, он захотел эту науку передавать, и он это делает теперь в рамках Института дизайна Таджикистана. Это, конечно, очень важно, что возрождается школа
не только благодаря его работе, но тоже благодаря работе его учеников. Хотелось бы, что в будущем не только временная выставка была этой персидско-таджикской миниатюры, а постоянная выставка, потому что я думаю, что это того заслуживает, и это большой плюс для вашей страны. дар намоиши пайравони Камолиддини Беҳзод миниатюраи тоҷик ҳозирин ба як овоз ба хонаводаи Камолзодаҳо сипосу ташаккур гуфтанд, зеро маҳз аҳли ин оила Олим Камолзода, ҳамсараш Сарвинос Ҳоҷиева ва духтаронашон Мумтозу Бону ин ҳунари нафисаро пос доштанд. бояд тазаккур диҳем ки Олим Камолзода то имрӯз 90 шогирд тарбия кардааст, ки дар Тоҷикистон ва хориҷи кишвар бо кору фаъолият машғул ҳастанд. бешак ӯ аз ворисони воқеии Беҳзод аст, ки дар давоми қариб 25 сол сабку салиқаи вижа ёфта мактаби худро сохтааст. мусаввараҳои номбурда ғолиби чандин намоишҳои байналмилалӣ дар Алҷазоир, Эрон, Россия, Ҳиндустон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон гардидааст. аз ҷумла соли 2017 як мусаввараи ӯ бо номи Пойга дар Эрон сазовори ҷойи аввал гардида буд. хушбахтона ки ҳамин дар ин толор мо намоиш гузарон содем. 8 нафар шогирдам кати ин намоишро мо ташкил кардем. дар ин ҷо мо миниатюрае ки эҳё шуд дар Тоҷикистон мехоҳем тамошобинон бинанд, ҳадаф кунанд ва фаҳманд ки и чӣ ҳаст миниатюра. чаро ки миниатюра дар Тоҷикистон хеле вақт набуд. ҳозир мо ҳаракат мекунем ки ҳамин равияи миниатюра дар ин ҷо пешравӣ шавад ва мо ба назар ба дигар мамлакатҳоям каме бошадам ки санъати худамонро нишон диҳем ва бинандаҳо бинану як тамошо кунанд. пайравии ман ҳаст ба санъати қадимаи Камолиддин Беҳзод ки санъати ӯ бисёр боло буд, санъати беҳтарини асри 15 ва ман ҳаракат мекунам ки мактаби он давом диҳад, шогирдонро ба технология нозукии он корҳое ки Камолиддин Беҳзод мекард нишон медиҳам, нозукиҳошо мефаҳмонам ки онҳо ҳамин чизро фаҳману давомдиҳандаи ҳамин миниатюраи Тоҷикистон ва инҷа кор кунанд. ҳар як намоише ки ба марази тамошобин мегузоред як чизи нави ворид мешавад ба зиндагии расом, чун ҳар яке баҳои худашро мегузорад, камбудиашро мегӯяд ва ин хелам шуд. даруни гӯем дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо тавонистем чанд намоиш гузорем. ин ҳам бошад дар зиёда аз чанд сафоратхонаҳое ки дар Тоҷикистон маҳфуз ҳастанд ва ин ҷо албатта таъсири санъатшиносон зиёд аст. Муқаддима Ашрафӣ, Лариса Додхудоева, Асидин Низомович, Гузел Майдинова ва дигарон албатта бо як маслиҳаташон равияи миниатюраро пеш мебурданд. ин ҳам шуд ки Олим Камолзода ба эҷодиёти худ бо дигар назар рӯ оварданд. мо тавонистем каме ба ин равият бо дигар нигоҳ рӯ оварем, чун чандин фестивалҳои байналхалқӣ баргузор гардидану номи Олим Камолзода дар он ҷо бо корҳояшон пешниҳод гардиданд ба бидуни иштирок шуданд ва дар он ҷо ки ҷоизаи аввалинро ишғол намуданд, ин ҳам боз як таконе дод. соли 2013 дар Алҷазоир, 2017 дар Эрон, 2017 дар Озарбойҷон ки ҷоизаи аввалинро ишғол намуданд. дар байни 27 давлат, дар байни 32 давлате ки дар онҷо иштирок мекунад ва ин ҳам як таконе буд ки мо метавонистем гӯем ки миниатюраи тоҷик як зина ҷои худро дорад. бо вуҷуди оне ки Беҳзод ниёгони мо аст ва жанри миниатюра низ барои тамоми гузаштагони мо, ниёгони мо ошност, аммо аз осори Беҳзод дар Тоҷикистон, дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ягон намунаи воқеӣ он, намунаи ҳақиқии он боқӣ намондааст. ки тавре ки мутахассисон изҳор медоранд, ҳоло дар Тоҷикистон талош доранд ки ҳаддалимкон нусхаҳои миниатюраҳои Беҳзодро аз давлатҳои дигар дастрас намоянд ва дар осорхонаи миллӣ ба намоиш гузоранд. имрӯз офаридаҳои Камолиддин Беҳзод дар як қатор осорхонаҳои машҳури кишварҳои мухталифи ҷаҳон аз ҷумла ғарб
حفظ و نگهداری کرده می شود. البته با به دست آوردن استقلال از جانب حکومت کشور این نوع صنعت مورد توجه خاصه قرار گرفته است و یکی از نفرانی که این نوع صنعت را باز عمر دوباره بخشیده است استاد کمالزاده عالی می باشند. استاد توانستند در پیروی با اسلوب کمالدین بهزاد نوعهای دیگری فکر و اندیشه های خود را باز به آن پیوست نموده بعداً یک اسلوب خاصه خیش را به وجود بیارند. آفریده های مربوط به مینیاتور تاجیک امروز تنها در خارج کشور حفظ و نگهداری کرده می شوند. این هم در آثارخانه های مختلف و البته کتابخانه های مختلف کشورهای دور و نزدیک به چشم می رسند و البته در آثارخانه ملی تویستان مینیاتورهای اصلی دوره های پیش مشاهده کرده نمی شوند و این البته ما را وادار می سازد تا به این نوع صنعت نیاگان توجه خاصه داشته باشیم تا به این واسطه ما حداقل از نسل معاصر آفریده های نادر را جمع آوری کنیم و به این واسطه در نمایش های موقتی داخلی و بیرون از کشور آنها را برای معرفی نمودن تاریخ و فرهنگ مورد استفاده قرار داده باشیم. در تاجیکستان از سال 2015 برای دانشجویان رشته گرافیک آموزشی مینیاتور حتمی است. از طرف راهبریت دانشکده دولتی تصویر و دیزاین در رابطه با رشد و رونق مینیاتور در تاجیکستان بعضی از اقدام‌ها را پیاده می‌کند که فکر می‌کنم هر چیز زودتر عملی شدن این اقدام‌ها برای معرفی این هنر و بیشتر شدن رسامان این ژانر مساعدت خواهد کرد. ما در دانشکده اختصاصی صنعت مینیاتور داریم و این اختصاص عمل میکند. ما با کمال جان اولیموف در صحبت بودیم، در این نمایش هم اشتراک دارم. یعنی که اون کس به حیث رسام، آموزگار رسام مینیاتوریست در دانشکده کار میکند، فعالیت دارد، شاگرد تیار میکند و همه خیلی نیت‌ها هست که در آینده در دانشکده یک کافدره مخصوص، یک کافدره با اختصاصی یعنی که مینیاتوریست یا مینیاتور رسام مینیاتوریست، یعنی که همون کشویم عمل کند و علیم جان در اونجا به حیث متخصص کلان، یعنی که به حیث یک رسام پرتجربه، یک رسامی که تجربه کاری دارد، بیشتر از 90 شاگرد تیار کرده است و اون شاگردان در این نمایش می‌بینیم بهترین اثرهای پیشنهاد کردن و ما می‌خواهیم که ما همین نمود صنعتی تاجیکانه یعنی که احیا کنیم، یعنی که مردم بیشتر جلب شود، مردم بیشتر آموزد که همین صنعت از بین نرود. یعنی احیاگری همین صنعت در تاجیکستان حاضره این علیم جان کمالوف است. در فراورد نمایش برای گرامی داشتن نام و آثار بهزاد در تاجیکستان سامان دادن این کارها ضرور دانسته شد. نخست به یگان مؤسسه هنرهای زیبا در مثال دانشکده دولتی تصویر و دیزاین دادن نام بهزاد در آثارخانه ملی گوشه یا یک تالار علاهده نمایش برای تماشای نسخه های مینیاتور جدا کردن، درباره بهزاد فیلمی بدیعی و یا حجتی تهیه کردن، تأسیس دادن جایزه مخصوص برای رسامان جوان و رسامان موفق در نزد اتفاق رسامان تاجیکستان و هرچی بیشتر جلب کردن جامعه به نمایش پیروان کمالدین بهزاد مینیاتوری تاجیک که تا 25 آگوست سال جاری ادامه می‌یابد.